budete apsolutno poslušni velikim silama. Onda ste gotovi. To je jedno od pogleda istorije. I da neko pokuša na čelu Srbije da to uradi, on bi prošao kao zajedno. Nikada nećemo biti dovoljno dobri. I ono što je preteća stvar, to je ta genocidna politika, ta tradicija. Znate što je Republika Srpska? To je poslednji garant tom našem narodu s one strane Drine da neće biti pobijen ponovo. Ona je ostataka jednog srpskog naroda. O Bosni i Hercegovini se kroz istoriju od ranog srednjeg veka piše kao srpskoj zemlji. I sad ne možete vi da terate ljude koji su muslimani, katolici, da si išćevi kao Srbi. Na zapadu, na primjer, Voren Kristofer je u raspravama oko Dejtona govorio kad su Srbi izvršili agresiju u Bosnu, kad su Srbi ušli u Bosnu. Onda su mu objašnjavali da Srbi tu žive hiljadama godina. Naravno, tu ima Niall Ferguson, on je kao veliki harvardsko-oksfordski profesor, drži prezentaciju i govori o srpskoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. I onda ide igra genocida. Igra genocida, ima to odličnu knjigu, je igra genocida. Edward Herman i još jedan njegov kolega, Noam Chomsky napisao predgovor. Znači, vi koji ste pretrpeli genocid, vi kažete Jasenovac, oni kažu Srebrenica. Pa halo. Pa onda idu igre brojevima stradalih u Jasenovcu. To su sve igre koje smo mi videli. To rade poricatelji holokausta. Mene su tužili u Beogradu i u Sarajevu jer sam rekao